O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei tai au malo le folau, alo mai o Talala Radio Samoa. I tala to mua, o le mana o ngau tangata au kilani, ia whaatau ese atu nisi o sea le council o loo iai nei malai vaalele au kilani. O le tai au na whina whono ai councillors au kilani e tala no le paketi wha le tausanga. O le lua whelua tolu, lua whelua wha, e tusa ma le whaai unga o whaatala noanga sa whaia. O le awa noa fo ile nei sa tala mai mo manatu o tangata au kilani o loo tausa ili ai, pe a whaafewhea na toe whaatumu le ngau, e lua sa lau iwa 5 miliona o le paketi. Sau no le pule nuu Wayne Brown, o le unwa i whaatala noanga lea au kilani o whaamawina i tala whaasorupito, le to a tele na whaali manatu ai, le esilia mo le fast food wafe, ma ua whai mai ele pule nuu ua tatawa na whaalongo i tangata. O le to a tele o tangata au kilani o loo mana na o e whaititia tupe whaalu, e ui e ese i tu o loo mafuli ai fina ngalo i polo ketia mana na o e whaititia tupe e aluai. Ai ile fesilingi ai o tangata le fuafuanga o le whaititia o tupe le council le whaatupe i whale tusi, no fuanga whaitele whaapea polo kalame whaaleanga nuu, ua whaalia le popole o le to a tele. O le ua whaanga solo i longa le council, whaamoe tatawana whaamautu i le whaai unga le masina fau. Ai ele i pasia i le aso valua Iuni, ma amata aloa i ai mai le aso lua ivo Iuni. Ua maua le tina whai malanga mai whafo mafuala au whaasaina na mai tutonu o whangu shampoo. O cocaine wa toi maa wane ia whaapea na whaalafi mai tutonu le ato pau, ma o loo utu i whangu shampoo, ma isi whangu whaapea ni kulimi mo le laulu. O le tina o se tasi o le pase se o le whainga malanga na taunu mai Dubai, i le aso malolo le Ansik, i le malaiva alele au kilani. Tolu tesi lua 5 kilo kalama le mamafa o cocaine, ma le lua tesi lua 5 lita o cocaine suavaia. Ma o le tina o i o se tangata anu mai fafo. O le mawai o le vaingo tiute na tau fia i loa, ma o le ana tu i lumo le whaamasinonga wha tu ma loi manuka wana nafi. E tu sa ma le lua tesi fitu 5 miliona le tau atoa o fuala au whaasaino o le ana tau mawhai le ua molia, e au mai whaanana i tutonu o le atunuu, peitai o le ua maua. E le o toi mamau uma le fesoa soani ale malolo au mai mo le tau le swau. Ma o le ua whai mai le palimia Chris Sipkins, o lo iai le isi fesoa soani ale malo o lo va ai iai. O le fuel excise duty na toi wha opopo le malo masina, e wha awau mai ai pea ono o le tau ngata tele o le tau le swau. Ma e uila o le ana toi tu umai isi masina wha opopo, o le alava na manino e umai le aso muli muli o Iuni. O le fesoa soani le nei o le ana mua i whai le malo i le masina o mati o le tausanga talu ai malitala, e na o le tolu masina. Peitai o lea wasilia ma le tausanga o whaawau pea. Whai mai le Minister o tupe Grant Robertson o se fesoa soani tele i tangata o no le taungata o le soifuanga o iei nei. E uila lo manino mai le taimi nei po o haisi fesoa soani o lo tala no i el kabineta, pau le tu o whaamaunia mai el palemia, e iai isi to tono le paketi, ma o lo taulai lea i tangata o lo matua i mo o mia le fesoa soani, ona o le taungata o le soifuanga. O le afa awa pea ona whaalongo ina e Hawke's Bay mafui e la iti, i le umai o le mafui e malo sina lulu ina i le tae o na nafi. 5 te siva le malo se mafui e mua mua na whaalongo ina i le 10 minute te ele tulai se fulu le tae au. Ma e whaapea 2 kilomita lona lo loto, whaamitala ina o se mafui e malo si tele. 5 minute muli muli ane, ai to e whaalongo ina le isi e tusa lona lo loto ma le 10 kilomita, ai 5 te si wha le malo si. Talo mai leo wai mafu e whaamawina o silia ma le 10 aftershocks, whaalongoina ma o sawai ma le lapata inga, e ono whaawau pe ona whaalongoina nisi mafu e la iti muli muli mai i vaiaso asau, whaasolo atu i le whaitau masina. Whaaftaia e ui le telo reporti e maano losi mafu e na whaalongoina peita ai e le iaini lapata inga o se tsunami. Matala muli muli, e mawalunga atu la fonga totongi a tangata o lo feo lolo ta mau ainga nai lo tangata e mawalunga tupe maua i totono a New Zealand. O whaamauninga nei wa au mai a reporti e lua le IRD whaapea le Treasury ma na awa o mai i ainga mau mea e tolu se laus fulmalitasi i totono le atunu. E na o le 5% o tupe maua a ainga mau mea kiwi e maua mai totongi whaapea tupe o lo toi maua mai sea po dividends. Peitai, o le telo tupe maua e sau mai fale whaapea pisinisi. Uoni reporti wa toe lango naifi na ngalo, e le o yeise whainga tutusa i le tax system le atunu, ma ua mo o mia i le malo na whai se whainga. Whai mai Chloe Swarbrick o le Greens, e le o whetau i le titi o la fonga tutongi a tangata mau mea, na i lo a inga o lo o wheo lolo lo lato ta mau a inga. O capital gains le isi tu o lo o mau o lungai tupe mau a tangata milione ai tutono New Zealand.
Peitai, o tupe mama nei e le o tutongia ni la fonga e ui o lea sa taua ngai i ai le leiba. Ai mai le minister tupe maua David Parker, o lona mana onga ia whaia sa tax system e whai tutusa umai tangata peitai e le o le taimi le nei. Tala nao le nei tai au, manuia le asa.